Насаат кечи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Қом, жамаат қала берсе, Мұхаммад алейхиссаламдың бардық үмметі қуана тұрған ұлы майрам. Бірақ қуанышты кімнен баштайбыз? Біз өзіміздің жақсылық қуанышты бірінші ата-енеден, биррул валидайн, ата-енені сыйлау менен, урматтау менен, аларды қадір бартау менен, ата-ененің жүрегіне қуаныш тартулау менен башталады. Ва бил валидайни ихсана. Ата-енеге жақсылық қылғыла. Ва бизил қурба, жақындарға, туғандарға, қолы қошналарға. Урматты мұсылман бір туғаным, досторға, мекендештерге қалай берсе, бардық Мұхаммад алейхиссаламдың ла илаха иллаллах Мұхаммад расулы келімесін айтқан иннамал муъминуна ихва, бардық имандылар бір туған, бір-бірімізге қуаныш тартулы. Урматты мұсылман бір туған бұға дәлел ораза айт майрамына келген кезде, айт намазға келуден бұрда садақа питеребізді беріп, жетім жесірлерге қуаныш тартулы банан намазға келеміз. Құрбан айттың өзгөчөлүгү біз құрмандық сойған кезде құрмандықтың етін айлана чөременен бейбечарлармен бөлішөбүз. Чыныға айт урматты мұсылман бір туған қуаныч, мейірімдүүлік, бір туғандық. Чыныға айт урматты мұсылман бір туған ислам диніміздегі 5 фарздың біреусі болған хаж амалдардан кейін келеді. Ал ораза айт майрамы ислам диніміздің дағы бір фарзы болған оразаны қармаға 30 күн ораза қармағаннан кейін болады. Таат, ибадат, рухуызды, денемізді иман менен, ислам менен толтырғаннан кейін, жаратқан Аллах Таала тауба қылып дуалардан кейін біздің чынығы майрамымыз болады. Жаратқан Аллах Табарака ва Таала кереметті Құранда айтты: "Құл, ей Мұхаммад айт, бифадлиллахи ва бирахмати", Алланың фазилеті менен, Алланың рахматы менен, фабидалика фальяфраху. Аллах сізге иман берді, бағыт берді, ибадат қылуға сізге игілік берді, фабидалика фальяфраху. Ошоны менен қуансыңдар. Хуа хайрум мимма яджмаун. Сілердің жинаған малы мүлкіңерден Аллах сілерге таат ибадатты насып қылғандығы жақшырақ. Юнус сүресі 58 аят. Урматты мұсылман бір туғандарым, біз аятта майрамдайбыз, қуанабыз, жақшыларға киім киінеміз, жақшы жипар жыттанып атыр сеуінеміз, үйізді қонақ күтеміз, жеті үйді зиярат қылабыз. Бірақ ошоға дағы бір несені қоссақ, майрамымыз чынығы майрам болады. Урматты мұсылман бір туған, чынығы майрам өзіміз киініп қуанбастан кейбір башында түйшігі барларды естен шығарбайлы. Қайғы менен үйі толған, қайғырған, қиналып жатқандар. Урматты мұсылман бір туған, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сахабалар: "Ма хаббул амали илаллах", Аллаға ең сүйікті амал қайсы? "Ва афдалул амал", амалдардың ең жақсы қайсы десе пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Идхалул сурур ала муслим", бір мұсылманға қуаныш тартулау дейді. Мұсылмандардың жүрегіне қуаныш тартулау. Урматты мұсылман бір туған, бүгін айлана чөреге қарасаңыз, қанчалаған инсандар қайғы менен, қапа менен. Урматты мұсылман бір туған, жоқ дегенде құрмандық қыла албасаң, біреуге бір жақсылық тартулай албасаң, жоқ дегенде кәлиме тайиба, жақсы сөзіңді сөйлегін. Жақсы сөз, жақсы бір қуаныш, айтыңыз марек болсын. Емне жардам берейін? Қолымнан келген бір жардам берсем, мұқтаждығыңыз бар бы? Ва иптисама, жоқ дегенде жылмаю, жақсы жарық мағынайды. Жоқ дегенде бір жақсы дуа қылғын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Жабир радиаллаху таала риwayat қылған хадисте пайғамбар мындай деді: "Ман истата минкум ан янфа ахаху фальянфа". Силердің кимиңер бір мұсылманға жардам бер алса, пайда келтір алса, пайда келтірсін. Урматты мұсылман бір туғаным, жаратқан Аллах Таала Хаж сүресінің 77 аятында: "Я айюхаллазина аману ркау васджуду ва'буду раббакум ваф'алул хайра ла'аллакум туфлихун".
Ya eyyühellezine amanu, o Allah'ın barlığına bilgine iman keltirgen bendiler, irka'u rükû kılgıla, vascudu sajda kılgıla, va'budu rabbakum, Rabbinarga ibadat kılgıla. Bul bende menen Kudayın arasındaki ibadat. Andan keyin vaf'alul hayra, rükû sajda kılgandan keyin vaf'alul hayra, jakşılıkты kılgıla, la'allakum tuflihun. Oşol kezde Allah'ın azabıdan balkim kutulup iyilikке jetersiңер deydi. Men bu nerseni aslını iki sızlık menen belgileyim. Vaf'alul hayra ayette. Jakşılıkты kılgıla degen kezde Allah Tebarek ve Teala mutlak jakşılık kılgın dep buyurdu. Musulmanga gana degen yok. Je koşna gana degen yok. Je tüştüktükö, je tündüktükö jakşılık kılsın degen. Vaf'alul hayra, jakşılıkты barına kılgıla. Jaratılışga, janwarga, insanga, musulmanga, gayrimüslim bolsun, barına jakşılık kılgıla. La'allakum tuflihun, Allah Taala'nın azabından kutulup üçün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de Peygamberga kelgen bizin Kur'anımızda okuy turgan bolsa, hurmatly musulman bir turgan, Allah Taala peygamberlardy dаңазалап мактаганда эмне дейт? Wa uhayna ilayhim fi'lal khayrat. Peygamberlarga biz vahiy kıldık. Emneni vahiy kıldık? Buyurduk degen söz. Ayttık. Fi'lal khayrat, jakşılık kılууну. Jakşılık kılgıla. Enbiya suresi 73. ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyyün nas ahabbilallah. Qaysı adam Allah'a süyüktü dese ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Allah'a en süyüktü insan adamlarga paydalı buragı, insanlarga paydalı buragı. Hurmatly musulman bir toğanım. Bugün siz üyüңüzde kuvanıç bolup, жаңы kiyinip, kolu koşnalar menen, tuğanlar menen kuvanıp jatkan kezde uşu nerseni unutpaң. Barımız hazır kebir ata-enemizni barıp ziyaret kılabız. Atalarımыздың kolundan öp, çekesinden öp, aytыңыз marek bolsun deyiz. Enelerimizni sıylayız. Biroq unutpagıla. Ata-enesini jogotkan jetimlerdi. Ata-enesini jogotkan jetimlerdi unutpagıla. Oşondoy ele baldarın jogotkan. Balası yok, karawsı yok, kalgan ata-enelerdi unutpagıla. Hurmatly musulman bir toğan, biz dostlarımızды barıp kuvantabız, kutuktayız. Bir dastorkonda jıyılabız. Tamak içүү menen başka menen. Oşol эле кезде hurmatly musulman bir toğan, muhtaç bolgon jetim jesirlerdi unutpaң. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deyt hadisinde. As-sa'i alal armala. As-sa'i alal armala vel mesakin kel qaimu bil-leyl ve saimun nahar vel mujahidu fi sabilillah. As-sa'i alal armala. Jesirlerge jardam berem dep жүрgөн. Miskin kolunda joktorgo jardam berem dep kurbanlıktın etini alıp bir jetimge alıp bardыңыз, bir jesirge alıp bardыңыз. Jolda bara jatkan keziңizde Peygamber aytat, bir jetimge jesirde koluna joko jardam berem dep baskan adam kal qaimi bil-leyl, tünü menen uktavastan namaz okugan, ve saimi bin nahar, kündüz oruza karmagan, vel mücahidi fi sabilillah, Allah yolunda cihatda жүрgen insandan hiçbir ayırması yok deydi. Hurmatly musulman bir tuğanım, alemi bugün biz ayıtga kelgen kezde, baldarımızga belek bergen kezde, baldarımız jakşınakay kiyim kiygen kezde, jetim jesirler jerde sizdin balаңыз сыяктуу кийин албай калса, биздин балдар сыяктуу этке курсагы тойбой, кээде сумсайып ыйлап калса, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deyt: "İza bekel yetim fil ard ihtazza arşur rahman." Eğer jerde jetim ыйласа, Allah'ın arşı titreyt deyt. Allah'ın arşı titrep, "Ya Cebrail, men abkel yetim." Ey Cebrail, jetimdi kim ıylattı deyt eken Allah Teala. Hurmatly musulman bir toğanım, bugün jetimnin başından sılasanız barıp, akbarın surasanız, "İza mesahta ala ra'sil yetim." Eğer jetimnin başını sılasanız, jetimnin başında kança tügü olsa, oşança soğupka eye olasız. Peygamber aleyhisselam aytat, "Ana ve kafilul yetim kahatayni fil cennet." Jetimdi kepildik algan, jetimge jardan bergen, jetimge ilim bilim bergen, jetimge
kitep alıp berip kelечегini kurup bergen, kepildik algan adam beyişte men uşunday bolot deydi paygambar. Uşunday jakın bolot deydi. Beyişte paygambarga koşna bolgunuz kelse, paygambar menen birge bolgun kelse, jetim jesirdim başın sılap ahvalын soraңыз. Urmatlı musulman bir tuğanım, tileke karşı bugün biz İslam'dın ismin, Kur'an'dın rasmiden başkanı bilbey kalgan kezde, bugün ümmet biz emne kılıp jatabız. Jetimlerin ahvalын soradık mı? Tileke karşı jetim baldar kalgan kezde, negizi jetim kim? Şeriatta atası ölüp balagatka jetkenge çeyin jetim bolup eseptelet. Atanı jogotgon nariste balagatka çeyin jetim bolup eseptelet. Balagattan keyin jetim bolboyt. 14-15 yaştan keyin özü jumuş kılıp, özü kursagını baga turgan bolgon kezde al jetim bolup eseptelbeyt. Biroq urmatlı musulman bir tuğan, enesi ölgön şeriatta jetim debeyt. Şeriatta enesi ölgöndü latim deyt. Latim degen söz erterek enenin emçeginden ajırap kalgan, je bolbosum ögöy enenin şapalagın jegenin latim deyt. Atası ölgön jetim bolot. Biroq tilege karşı türdü kırsık bolup atat. Ar türdü neselerden kede jaş adam ölüp artında naristeler kalgan kezde bizdin kowum emne kılıp jatat. Bizdin kowum tilege karşı şeriatta jok, paygambardın sünnette bolbogon nerselerde atkarıp jetimge jakınları, Ayşataları, taykeleri, baykeleri kelip jakşınakay sözünü aytıp köngül aytdı da jetimdin esebinen bodom aldı, jetimdin esebinen jılkını soyup 3'lük, 40'lık, 50'lük, 52'lik jıldık baykuş jetim mektepke barbastan moynu karızga жүктөлgөн sumsayıp je kiyimge jetpey, je ilimge jetpey. Jetim menen jesir karız төлөө menen alek. Bayağı jakşı köngül aytkандар jok. Kabar alуу da jok. Jardam berүү da jok. İlim bilimine jardam berүү jok. Anın kelечеги ошону менен бүттü. Urmatlı musulman bir tuğanım, alemi jetimdin akın jegenderçi. Şeriatta jok jol menen. Jetimdin esebinen jılkı jediniz. Jetimdin esebinen bodom aldı soydunuz. Jetimdin esebinen 15-16 koydu soydunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne ye'kulûne amvâlel yetâme zulmen innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra ve sayaslevne sa'îra. Jetimdin malın zulüm menen jegendir. Zulüm degen söz bir gana janagı 40'lık 50'lükte emes. Kede jetimdin akın jerin basıp algandar var. Jetimdin kalgan atanan kalgan murasты jep koygondar var. Jetimdin pasobiyasın başkasın tur emes dokumentler menen jegenler var. Alar kursagına dozoktun otun jeptir deydi. Alardın bara turgan jeri dozok deydi. Urmatlı musulman bir tuğan anday bola turgan bolsa keliңiздер çınıgı ayt biröөгө bir kuvanış tartulagan kezde. Kündördün birinde bir ejekey jönököy jumuşdan kaytıp kalasa ayıldın çetinde bir atasın jogotkon jetim eski kiyimde koluna bir çubuktu alıp jerde bir nerseler sızıp oynap oturuptur. Süret tartkan siyaktı. Ejekey kelet da ahvaldın balanın üstündeki kiyimin kıynalıp oturgan körüp balam emne kılıp oturasın dese eje deydi. Beyişten adamlarga çek orun bölüp jatam deydi. Ülüş bölüp jatam deydi. Ejekey bunun ahvalın körgön oşo beyişten maga da bir ülüş berçi kançaga beresin dese 1000 so'm deydi. Çöntögünün başlığından 1000 so'mdu alıp janagı balanın koluna berip balam maga kaysı der dese eje moğu jer sizdin beyiştegi ülüşüңüz boldu bir nersen sızıp koyot eken. Janagı ejekey үйüne kelip tünöp tünü tüşünde beyişte jırgap jürgönün beyiştin baktarında daryaların jeğinde es alıp jırgap jürgönünü körüp ötö kuvanıp turat da ömür joldoşuna bolgon okuyanı tökpöy çaşpay aytıp beret. Ejekeydin küyösü de ertesi jumuştan kayda kele jatkan kezde oşol jolga salıp kelet eken da kelse bayağı bala bayağı jerde kayrıla bir nesene sızı oynap oturat deydi. Kelip bol aksakalda suraydı. Balam emne kılıp oturasın dese beyişten orun bölüp atam, çek bölüp atam, ülüş bölüp atam deydi. Maga da bir ülüş berbeysiz mi dese bereyin deydi. Kança dese 20 000 deydi. Tan kalgan keçele menin ömür joldoşuma 1000 so'mga beripsin. Bugün emne oldu sen 20 000'ge çıkarıp aldın deydi. Degende közüne möltüregen jaşaga akkan bala karap turup
Atake deydi. Keçe sizdin juwayыңыз bola turgan bolsa, al menin köngülüm üçün. Menin kursağımды toygozu üçün. Üstüme bir kiyim alsın dep, menin köngülüm üçün 1000 so'm berdi. Bugün siz beyişten orun satıp alam dep akın surap jatasız deydi. Beyiş satılbaydı akçaga deydi. Beyiştin baası bolboydu. Eger beyişke jol bolsa, al beyiştin jolu biröydün köngülünü alуу menen bolot. Urmatlı musulman bir tuğan, beyiştin jolu biröydün köngülünü alуу menen. Biröge jılmayı, kursançılık tartuluu menen bolot. Anday ola turgan bolsa urmatlı musulman bir tuğan, ayıt günü bugün biz bir-birimizge kuvanış tartuluu, bir-birimizni sıylagandık. Urmatlı musulman bir tuğan, jakşılık kılıp jatkan kezinde, koşnaң bolsun, bir muhtaçga jakşılık kılgan kezde bul ayatты unutpaң. Bul ayatta Allah Teala mınday deydi: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. İn ahsantum li anfusikum." Eger jakşılık kılsaňar, özüňөр üçün jakşılık kıldıňar. Senin jakşılığın al kılgaның özüň üçün. İsra suresi 7. ayat. Allah Teala başka bir ayatta mınday deydi hurmatly musulman bir tuğan: "Ve ma tuqaddimu li anfusikum min hayrin teciduhu indallah." Bugün özüňөр için bir jakşılık kılsaňar, kılgan jakşılığыңарды erteň Allah Teala'nın aslında tabasyňar. Huwa hayrun ve azam ajra. Bugün kılgan jakşılığыңарды Allah Teala'nın aslına bargan kezde tapqanыңар sileger üçün jakşırak jana soğuk körak. Vastagfirullah. İstiğfar aytkıla deydi. Jakşılık kılgan emne üçün? Jakşılık kılgandan keyin Allah istiğfar ayt deydi. İstiğfar ayt degen maktanba. Meni okup koyun, meni jariya kılıp koyun falan jet. Yok. Vastagfirullah, innallaha gafurur rahim. Allah keçirimli jana meyrimli zat. Kılganыңды dinimize hurmatly musulman bir tuğan, oң kolun menen bergeniň sol kolun bilbesin deydi. Kol kanday bilbey kalsın? Bilet, birok sen anı jariya kılba. Özüňde reklama kılba. Allah Tebarek ve Teala kerimetli Kur'an-ı Kerim'inde Ali İmran suresinin 30. ayetinde mınday dedi: "Yevme tecidi kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdara." Yevme tecidi kullu nefsin. Kıyamet gününde tecid tavat her bir nefs, her bir can ma amilet min hayrin kılgan jakşılığın muhdara aldığında hadır turat. Her bir kılgan jakşılığın. Hurmatly musulman bir tuğan. Jetimdin jaşın sılagan kezde mo ayatты unutpaylı bugün. Paygambardın hadisin. Es-sa'i alal armala. Jesirge jardam berem dep жүрgön. Wal miskin kolunda joguttorgo jardam berem degen kal mujahid fi sabilillah. Kuday jolunda cihat kılgan siyaktı deydi. Din üçün, mekan üçün, iman üçün, İslam üçün cihatta жүрgön. Avul qaimul leyl, tünü namazda, ve saimun nahar, kündüz oroza deydi. Azırkı akırkı hadis menen sabagımda ayaktayımın, namaz vaxta jakındap kaldı. Bul hadis balkim bar aytılgan söz esiңizden çıksa da, uşul hadis bugün ayet gününde kulağınızga kulak sırga olsun. Bul hadisi üçün bir imanımızı жаңылап kelime keltireriz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Peygamberimizden Abu Hurayra degen sahaba rivayet kılat. An Abi Hurayra radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Abu Hurayra'dan Allah Teala razı olsun peygamber aytti. Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabid dünya neffesallahu anhu kurbeten min kurabil yevmel kıyame. Kim bir musulmandın bul dünyadagi bir kıyınçılığın joyup jok kılsa. Kaysi bir musulmandın bul dünyadagi bir tüyüşüğün kıyınçılığın jok kılsa, joyuğa jardam berse, Allah Teala oşol jardam bergen adamdın kıyamattagı bir kıyınçılığına joyup jok kılat deydi. Bugün bir musulmandın kıyınçılığını siz jok kıldınız, kıyamatta kıyınçılıktan Allah sizi kutkarat eken. وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kim bir musulmandın ayıbın jaşırsa, Allah sizin ayıbınızdı kıyamatta jaşırat. Kim bir musulmandın kemçiligin bul dünyada jaşırsa, Allah al adamdın kemçiligin kıyamatta jaşırat. Tileke karşı bugün
Amandық, аңдығаның жамандық. Біреудің кемчилигин көрсө, тарқатуға әрекет қылады. Біреудің кемчилигин аңдайды. Урматтуу мусулман бир туган, "Ваман яссара аля му'сирин, яссараллаху алейхи фид дуния вал ахира." Ким бир мусулмандын оор нерсесин жеңилдетсе, ким бир мусулмандын оор кыйынчылыгын жеңилдетсе, Аллах Таала адамдын бул дүйнөдөгү акыреттеги кыйынчылыгын жеңилдетет дейт. Wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah bendenin jardamında bolot. Allah bendenin jardamında bolot. Eger al bende bir tuğanının mekendeşinin musulman bir tuğanının jardamında olsa deydi. Bul hadisi İmam Müslim rivayet kılgan sahih hadis. Urmatlı musulman bir tuğan negizgi dağı bir mesele. Ait jönököy ait emez. Bul şairil İslam, İslam'ın bir alamat belgileri, İslam'ın simvollarından birisi. Eğer ait namazı, ait günü musulmançılıktın bir alamat belgisi olsa, İslam'ın belgisi olsa, kelgile. İslam'da biz elge жақшы жағын көрсөтөлү. Bazarıga vargan her bir saudager sırttagı özünün klientlerin, kardarların tartıp üçün buyumun qoz kılıp, çıraylı kılıp körsetet. Maylap körsetet, qozdap körsetet. Emne üçün biz en ulu bolğan dinimizdi başkalarga жақшысын körsetet albayız. Urmatlı musulman bir tuğan, ayet emneken İslam'dın alamat belgisi olsa, kelgile bugün ayet günü biz İslam kanday bolot eken. İslam kanday qoğumga köngül burgan, kuvanış tartыбылай turgan, jetim jesirдин akbalын suray turgan. Ekenin biz körsetöl urmatlı musulman bir tuğan. Aqulu qavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Bul sözümde aytıp jaratqanga jalbarıp özümnün kemçiligime, cemaatin kemçiligine kechirim suraymın. Allahumma gfir lana zunubana ve kaffir anna sayyiatina ve tawaffana ma'al abrar bi rahmetike ya erhamer rahimin.